Kau nang cap emang ikut boleh ya kini ki doktor ki wan Shillong ki wan X-ray ya ki nang sang senang jong ka umlong kan nu dap de jing sok men bong le ye ki chem mo ki wa em ki jot apo senang yang te bi le yo ya ki bro de chat de nang tai te boleh sibon ya ki nang pai ya kan ni ka video yang ba share like boleh sibon. Terus naik ke selong kan? Saya ambil ide dulu ini. Tahu enggak? Ayo. Sini ni apa? Produktor dah apa ni no?